Jim Muhwezi ori minisita w'ebyo kwerinda nagira ngu hariho abantu abari kutegana sente kateka za Gavumenti obwe bari kurya sente za Gavumenti eze kube bahire bakarema kuzigaruza ngo konka haryoru omuntu orariye za parish development model akarema kuzigaruza naza kukorwaho. Minisita Muhwezi yayongereye ashaba abantu gumiza mbari kwerinda endwara ya Ebola obwe bari kuratire birajyo byatirweho Ministry y'Amagara. Konga in the meantime into 20 tulize no kukozesa SOP standard operating procedures z'ukumanya. We Patrick Tugume tusingwire obwa hator Bishop wa North Kigezi na wahikira abakristayo okugumana batamwa amani omukombeke kanisa. Hanga na leta ngwisi naje hawe kimisa izinaje mwana wetera ndo kanisa biyobetire ehoyine etene mabaraga urebo bwire obuntu bubi abantu economically they are not doing well konka all the same I think we shall hit our target. Omugandi emyeto mu district ya Shema erabwira kwerinda kurera emikono bakanga kukora ngo obwe besigiro kushoma konka ngo kubareheza bafune emirimo y'ebishaju. Ebi byona bigambirwa nyimwe abazyo ahishomero ya Rukungiri Primary School erukushanga muri Kigarama Shema ahakushabira bekibina cya Mushanju abariyo baza kutandika ebibuzo byabo by'akamaririzo ebya PRE. Ungahinde kintu cyakwaza kwekora kinacho kubisaho rero umuntu yakakushakiseza abiye gukora ibintu byaki nekora ukaje kujya kushoma muno shaka ko project kubisene kwa hasa tukamine murumo ungusha mu ndiri cyo gukora. Abeja bahasirirwe emigisha behanangiriza abazire babo okubegese birabayambe omubwire bw'omumeisho. Okushoma ni kirungi kandi n'ekintu ky'omutaano waba oshomere nooba ori very important. Tubashaba ahimuraze hono kumwe mwine emico mirungi mutubere ba ambassador barungi bagire amana go kushoma bahezeyo baheza primary bazo mu secondary baza university. Gashaka Dan basibye na Mike atwakire.